Kakhulu namhlanje silapha sidolontsha le app esibiza ukuthi Livile Mphakathi. Lapho etokwathi ukusitha khona abomasipala umphakathi wakithi ukuthi bakwazi ukuxhumana. Lokho utokwathi ukureporta inkinga uma uyibona ohlanganisana nayo ngalesikhathi leso. Abomasipala batokwathi ukuyi-attend. Mabanga-attend sithoyibona as a province ukuthi le inkinga yareportwa kuphi isikhathi bani ngalephi ilanga. Sithoyikwathi ukuyifana kuma-performance abo-managers ukuthi ogcineni sikwathi uku-improve i-service delivery kumasipala bethu ne-government yonke. Ngaba kuse-clinic, ngaba kuse-social development, ngaba kwa-public works, ngaba i-corruption abayibonako batokwathi ukuyi-report noma kuyithathe nesithombe ukubonisa ukuthi le nto empeleni injalo. So sinethemba elikhulu esi-government yaseMpumalanga ukuthi le app itositha umphakathi wakithi ukuthi abantu bakwazi ukubona idemocracy, abantu bakwazi ukubona i-government ngaso sonke isikhathi ebasidingayo. Siyabonga.